شهادتي آني أشهد أن لا إله إلا الله إيجا جيبودا نبني واني نجو أشهد أن محمدا رسول الله جيجو وان إسلام ما نتسينني زبنا قدا نبيوتا هندا قدا نبيوتا هندا بكتي نبي ماتون بكتي رسول توتاتون بكا إيفنا جبدو عبد الراهي بكيخون تاي أبو بكا إيفنا جبدو عبد الراهي رغني خون نبي ما في رسول توتاهون أكا غارتي بكا يغمو عبد الراهي أمة تكبرتي أمانتي أمة تكوتي نقفامي أمة مدور دبره هنداو بكي خني في بكي وحيتي في بكي قرآن بكي ربي خينيال سبحانه وتعالى بكا دين كناف بؤرات نبي ما تقوجتون دين هندرا تقوجتون قرآن تقوجتون قرآن نانيسو جتون أمانتي هندرا هندي سرا تقوجتون نبي ما ولي برسيفنو بكيخون حواسني تقو بكيتون بكاچيم توتو وكبيهو نبوني تقو خاربسا قبو ددبه الربسا تيسود الرمنهم بيخ وان الفاتها بيخ توتي تكتكتا الربو في تيسود يواو جبني أدى جبني أمانتي دا إسان كيس جرو يواو توتي فدي وهيتف لجلوتي هبر فدي وهي في تنبافتشو داف توتي تكا دوخاتي نموتا أفانسا أدبان قبل نموتا أفانسا أدبان قبل نموتا صفو أمتان بين نموتا خبجا أمتان بين نموتا وججرين أمتان بين غما فول درا سرغني وعربسو في أمنتي تقو في نبي محمد صلى الله عليه وسلم تقو ورئي جباتا قدو دلقا سنرى harka isaanii deebisuun nama hunda dura isaaniif irra gaarii tuttuqaan amantii uumaan gootuu beeku wanni nu galuu qabu akka nama islaamatti tuttuqaan amantii jala haa fuudha malee madaabaraatti godhuudha malee miidhaa tokko fiduu hin dandeessu beeku maa yuqaalu laka illaa ma qad qiila lirrusuli min qablik wanni siin jaan takkallee nun jirtu uma ambiyoota duriin jaan ati siin jaanii je rabbi nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam joollonni yerorraa yerootti amata lamaan dabre kan amantii islaamaa tuttuytu joolleen nuti saba keenya jee nami lakkaawwatu wanni beeki nama birorraa yoo dhufte xiqqoo akka tokkollee beek namootuma ati nuti waliin saba jennee dhiichisaa turtan إقامة قلبه متوجه جنّل نتو مفتناس ديبتني هكذا بير واقع إسني خفلني بير تقوم ما نجنّي سبوم ما نجنّي سبوم ما سنج إمس نجنّي جالالا نجنّي إرّيشلي ريني بير بكن نوراب دنجر تو بير تقوم ما نجنّي جالالا نجنّي بكن تندابتني جرو بير إرّيشلي ريته جولن थे वो माल إرّيشा को थन जन्नन शेख खबर वाये सबाती जन आये नि डाबन्ने बे माल बर्बाद देम थोकुम्मा न जन्ने ओरमो जिदु थोकिचा न जन्ने जालाला न जन्ने बक्का दसेन ने बे अनमा मका हुंदा तुल्ला काउ देबिने नमोतुमा नुति थोक्को वज्ji न जन्ने बक्का डाबन्ने रा gama duubatiin yoggaa diramnu rakkisaadhaa beek rakkisaadha hedduu fokkatallee beek
galatu malleef namticha tokko miidiyaa irratti argee gaafa warri dirdhawaa karaa kana bahanii warra qullubbitti deeman awwaan sunillee gaarii jee faarsuu khiyyaami beek bishaan ummataaf kennan kantiibarraa kaasee biyyi teenya nagayaan deemaa galaa isin bira jirra wayta ja'an san namtichi afaan dheeratu tokko ture amantira dhaabbatee gizee hunda waa lallabu waan san fidee arra waan feetannaan ja'a islaamni dirreedha galata guddaa nu biraa qaba guyyaan tokko ayyaanni islaamaa dhufee akka san godhee galata san kafaluu qabaa jee namtichi sun galanni illee numa jiraa beek guyyuma tokko ayyaanni islaamaa dhufee harka warra dirdhawaa san kafaluun qabaa jee mucaan sun afaan dheerataniin beekan miidiyaa irratti harka kennisiise hojiin sun hanganumallee ijoolleen teenya hogganuu dhabdu miskiina masii galaa haganumallee ijoollee teenya biraa dhabdu waan ajaa'ibaati beek nuti ar'a waan fokkatullee hin jennu soomana keessa jirra iidarra jirra kana wakkanaame itti yaadamee guyyu akka soomanni muslimaa kuni boorawu yoo iiddi ayyaanni isaanii boorawu je'amee itti yaadamee ashirul awaakhir birallee dabramee guyyaa torbaan boodaa eegamee haroora fakkaataa beek ummata jidduutti waa darbuun bareedaame arra akkanatti haasoyinaa beek bareedaame namoonni nama tokkollee bakka hin buune saballee bakka hin buutu tuutti sun nam tokkollee bakka hin buutu ammoo rakkoo ummata jidduutti uumuuf tattaaffii warri godhu adaba godhuu barbaachisa akka gaariitti haratti aqlii isaanitti deebuu barbaachisa aqlii irratti ummanni muslimaa waan fedhe irratti illee yoo walii galuu baate nabiyyii isa irratti gowwaan ta'ina waan hin beekne beeki gaarii namni waan keessa hin beekne numa godhaa beek ummanni muslimaa nabiyyii isa irratti qasilaa takka waan nabiin je'een salilleen hojjetin akkasii beek bakkitu bakka khatara namaa galuu qabdi namni waan beekne jazbaa yoo jiraatte bakkitu qaceelloo galuuf qabdi wanni tokko tokkoon guyyuu nutti as baasan hoggu takka maquma nuti itti yaamamnu balaaleffatamu hoggu takka nabiyyi nuti itti amannu balaaleffatamu hoggu takka akkaatuma amantiidhaatu balaaleffamu xiqqoon xarafa as babaasanii nu garsiisan kun adaba godhuu qaba wanni kun dhugaasii ma dhaggeeffadhu wanni xiqqoon as baasan tun dhaabbatuu qabdi asii galee arra akkatti haasoyu ummanni muslimaa guyyuu waan xiqqoo waan argamu takkaaf tasgabbii dhabuun barbaachisu namni waan kana hojjete nuti zaahira kaa agarru namoonni kuni tokko tokkotti waan isaan barsiisan peejii isaan qaban namni meeqa akka isaan hordofu namoonni sun hundi warra jibbanna ummata jidduutti barsiisu jibbanna uumuuf tattaaffii godhu akka ta'an qaceellootti gingilchitee jirti ijoolleen namoonni immoo waa'een amantii isa yaachisu waa'een ummataa isa yaachisu har'allee guyyuma har'a amma jirru kana abbootiin amantii adda addaa adeemsi miidiyaa irratti deemee ummata amantii ummata tokkoo aadaa ummata tokkoo xureessu kun ammarraa yoo karaa isaan qabanne rakkisaadha jedhanii hundi irratti hayyoonni biyyituun qabdu waan san balaaleffataa jira hanga kana bifa qabbanaawaa kanaan hoggan amma haasa'u bifa qabbanaawaa kanaan gurra isin buusuu barbaada soomana guyyaa tokkichaaf nagayaan xumuru guyyaa iidaa nagayaan salaatu masigalee nagayaan salaatu fuula dura dhimmi islaamaa Itoophiyaatis irraa haasawee ture karaa seeratiin akka wanni kun karaa qabatu qaama dhimmi laalchisu ka majliisa keessa jiru warra qaama seeraa waan san hordofu kallattii kennanii jiran hordofamaa jira wanni sun wanni namni
بي نمني أوليني من خبيه خيس جرات والتمي ولا ريتي مي سيران جرات نمني مزي قال خرام مجلس نقبته خنا توري أولولي أمانتي رتي ديمو نبي محمد رتي تيجي صلى الله عليه وسلم نبي محمد في إسلام اللي إني ومان قدوا أكسب به أمو أمة أرأجر خناف سمي دادو أمة جدو سمي فجاسو أمني أكا والشك تاسسوف نمتكي أمانتي تيجي بلالي فتاجر خون أمانتي كريستانا كبا يوفي أمانتي بينتي كبا كسيبه نمتكي خناتو أمانتي تيجي تقجي أكا نمني شكي نما جدو دفتو نمني والجبا ديمو والإيبا ديمو أوما والله فامي بيه ركون جزء هندا نوما تقر راخاتي نوما بالغ راخاتي نوما أدبان كمن راخاتي بيه وانما كشلب بيتو بلا أمة جدود سنيفو لا في سني لا لومي قامل إمي لا جسو نمو تكنا أدب جسو دندو قبا إن يفجيجا بيا فجيج أمة وجيجرين أمة آتي فجيج حواسني وان كان فجيجا أفعل لما وصون تاني gama osoo taane ufumaafu islaamni uf jidduu deebi'ee maaliif tarkaanfiin fudhan maaliif maarrongoon tarkaanfii akkaataa itti tarkaanfii fudhatan qabdi tarkaanfiin akkana bokkanaami mana gaxoriinee amma magaalaa wanni rabbashnu jiru akkana bokkanaami adeemsa nam tokko dogoggorii jecha namni biroo wajji dogoggora wal'aanuun rakkoo wal'aanuun akkasiimi rakkoo tolaa wal'aanuun akkaataa itti namni sunis adabbii argatutti wallaan kuni wanni amma qalbii namaa keessa jijjiru koon akkasin laalamuu qaba hawaasni keenya miidiyaa irra jiru fi khalafa jirulleen waan kanarratti wal dhabuun qabu ajandaa godhatee tokko akka nama deeggaree tokko akka nama balaaleeffatee tokko akka nama abaaree tokko akka nama eebbisee ta'ullee barbaachisa asuma bira dabarra